Fandi on. Ngoba lapho ngathi kunala bafana abaningi fandi on. Halala Soncoba halala. Ngicela sishayele ntandla. Hey niyacula man shem. Niyathi nicula kamnanzi njani? Yo. I hope na president we country yaniva la khona ukuthi hey bayacula isoncobe eBarberton. Ligama lami ngitobalekela lelanga la eliyashisa Nkosi yami. Ligama lami ngihlengiwe ngaka Nkosi ngihlala la phase 2 la ward 41 labangangadi ngiboard member yala eSoncoba. Ngime phambi kwenu ngisakhamuthi khona la. Ngijwayele esondweni ukuthi angithi amen. 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 Yeah, sitovula futhi ngemthandazo. Kwamele ukuthi si-invite uNkulunkulu abe khona phakathi kwethu. Akude lenkonzo yethu le. Noma lo mcimbi wethu uhambe kahle ubusiseke. So kwamele ukuthi sim-invite lo mdzalo wethu insuku. Sithi masicale naye sihambe naye. Ngicela inceke ite ngaphambili ikhona la celeni kwami itozivulela ngemthandazo. Sonzela baba. Siyaphila sonke. Okay, sitawuvula ngemkhuleko ne. But before sivula ngemkhuleko sitawundlula nje evini lenkosi kafushana le litfolakala kuba seKorinte 14 verse 40. Lithi yonke invo ayendiwe ngenhlelo embizo. Ngelihumusho lesingisi lithi let all things be done with order. Hallelujah. Lapho kungekho khona iorder niyabona mosiba njani indvo kunekuhlangana. So kwangathi sonke singaba kulomoya ukuthi konke lesikwendako sikwendeni ngenhlelo embizo. Niyangithembisa ngini? Hallelujah. Ngicela ukuthi sivale nemehlo sonke. Babe wethu lo ingcwele, babe wethu lo sezulwini, nalongise weNkosi yethu Jesu Kristu. Nangesikhathi samanje sitawuqala simakathi sikuthumela wena embili kwako konke egameni lika Jesu. Siqonza kangcono egameni lika Jesu ukuthi tinyendi kakhulu tinhlelo temuntu, kepha nguwe wedwa lophelelisa konke. Siyathandaza ke manje simakathi ukuthi lokusihlelile lokusungula wena usihambele embili. Uthi Mose mawungeke uhambe kanye nathi singamane singahambi. Siyakholwa kakhulu ukuthi kunyendi kakhulu lesingakwenda, kunyendi kakhulu futhi lesingafinyelela khona wena na hamba ngasekudla kwethu egameni likayise nelenvotsana nelikamoya lengcwele manje naphakathi. Amen. Bengisafuna yogiya bangithathela le stage. Bathele kato acknowledge ama guest angene ngestyle sakhe ngimele kuyongena ngestyle sami sebangithathela stage. Ngepha siyabonga kakhulu ngicasa imshayele intandla ba. Uyibambile. Ngiyanibingelela futhi nonke. Ngiyanibingelela ngiqanichele intandla ukuthi nibahle. Siyabonga kakhulu. Kuthi thula kafushana. Libito lami ngingifalakhe mina wakaZulu niyabo. Yeah, ngepha nje info lengithanza kwatiwa ngayo kakhulu ukuthi ngisindisiwe ngiyamthanza kakhulu Jesu futhi. Amen. Ngibekwe ukuthi manje na ngitotfula tihambi tetfu pheceleti acknowledge our guests. So ngitawungena nje enkonzweni lengiphakamiselwe yona. Ema guest 8 leka sihambele namuhla emengalendlela. Sinetindvuna taseSoncoba leti ngahambi todwa tahamba nemholi wato babejuba indaba. Ngicela sibashele intandla. Ngicaqhaza nani niyabona induna uthi ihleli ngaku niyabona ukuthi nini nimeka ku phela banibukile abananishadandla kufuneka nithi ngethele emaphuzu lana. Awati ukuthi ungashaya kahle tandla mhlambe umholo wakho niyabona. Kufuneka ushaya tandla kubonakala ukuthi ushaya phansi. Qala ushaya into induna tentandla.
Siyabonga nakungukuthi sivumelane sengukuthi induna nichayela njalo tandla akunankinga sidawundlula Oh, okay. Cela ngibambele DJ kancane. Ngiyabonga. Oh, okay, kunalenye eliphuzu lelibuya ngalane. Kuneliphuzu lelithi leti nduna achayele kahle tandla ngoba asitiboni ngiyabo. Manje stop. Asika holy, hayi usasitiboni. Mina ngikhuluma lenkufa ngalana, but niyathatha nje induna 10. Angini kuze ngihole kufuneka sende kahle kuwe. Okay. Ngicela senenso. Ngicela kunika lithuba lokugcina ukuthi impress induna 10. Ngicela ukuthi iphakame sitibone tonke bese ndishayela tami. Mhlambe le ngingale ngiphala ngayo ingasombululeka. Induna ngicela nje sithi kancane nje ukuthi iveta basibone bantu bethu. Tinduna sembabonile labayohola ngini. Siyabonga. Okay, siyandlula sinema ward committee, sinemalunga committee kepha akahambi odwa niyabona. Ahamba na ward councillor wethu Mam Constance Zwane. Sicela ukuthi sibashayele intandla kakhulu. Ngicela umele kancane niyathi ngihambe ema-events lamanyenti kakhulu ne esikhathini lesinyenti esikhundleni sa-ward councillor uvame kungabi khona niyabo athumele bantu ukuthi bayomkhulumela manje kuyinvo lenkulu lokwekuthi lo wakethu niyabo uphakamile watitela yena wangathumeli so I feel like kuyinvo lekufuneka siyithokotele kakhulu so ngicela simshayele intandla ward councillor wethu kakhulu. Siyabonga duet solo satu wethi ihambi tethu eyisihambelwe kakhulu bazalwane kuna kunelunga le parliament nela ikhaya sinesina nababubo honorable speaker niyabati mos esihlale sibabukela e-TV namuhla thina sibusiseke kakhulu we have a former parliament member niyabo so unetiqulu letinyendi kakhulu babe ene adzange tinele la kuleli pheshana lami yabo so ngitawudibita nje tibe kafushane sina former parliament member former honorable speaker yabo uphinze wabang principal lo muntu sikhuluma manje ungisoma business niyabona letiqulu tinganani ene tisashota atinela kuleli pheshana lami so sina babe Mr. Dimguni ngicela nje ativete kancane nje phambi kwethu simshayele intandla kakhulu shaya intandla kakhulu wethu lo ngisho kwethu lo kwetandla 1 2 3 okay ngicela sidluleni sibambile le phethini yekushayatana ngicela sichaye ngisha ngive ukuthi sibambile ngicela siphinze size sihambisane sonke ngiyangathi asambeni futhi okay siyabonga kuma guest ethu ne sinemholi wethu mamthapelo Simelane ukhona nje la ithendena ngicela nje athi kancane simshayele intanda mamthapelo mshayele intanda phela nimkhombise ukuthi niyamthanda kakhulu akusebenzele kunabathanzi baphathi bantu okay siphinze in absentia sibingelele umholi wethu nobe angekho phakathi kwethu
Mamphindile Sithole ngicela simshayele intandla naye. Sibambi siyabonga. Ekugcineni stokugcina ngi-acknowledge baholi bethu beSoncoba Umjindi GBV kuna Butbongane Sithole na Cynthia Mhlongo ngicela bathi nje vuthu kancane sibashayele intandla nabo. Kambe siyathi ukuthi siteleni la. Sitowendana namuhla. Khona lo ngangitshela usinamhla sitowendana. Sendani la. Stodla. 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 Stolala. Mamthapi basibatohola. Angathi waphethe ama envelope. Ngisale ngiorganize abafana. Basale banikhuthuza manje. Angithi nihola ngesandla. Nola ngesandla. Okay. Gender based violence. Still celebrate lelanga le. Still launch lelanga le gender based violence. Angithi kune committee like hi. Lesebenza nge gender based violence. Yini kanti gender based violence? Ukhona lo ngasho ukuthi yini gender based violence? Angezube phela zube into esingayadi. Zube kangaka. Awuphinze mama. Uthi kuhlukubeta kwabamake nebantwana nabo baba. Uqinisile? Niyavuma? Yes. Sho siniyati ukuthi nteleni la. Lokuhlukubeta ngilokunjani? Kunengi phela kuhlukubeta. Kunengi. Ngilokunjani? Yes. Kurepa bobaba. Bomake kurepa abantwana ne. Kushaya nekuhlukubeta nekubulawa kwabomake nabo baba ngithi. Uma umlingani wakho lophila naye endlini noma loshade naye. Uma umisa enzaweni la ngafuni kuyo. Akusiko kuhlukubeta lokho. Uma athi namhla ngikhanuki. Akusiko umhlukubeta kumfostela. Wena uyafuna ngithi yena akafuni. Siphuma njani? Report akubani. Uyamiyekela ngisena ke khomodini. Ngamfosteli. Awumshayi. Awumkhulumeli ngoba nalokukhuluma uyamhlukubeta. Lokumbalisela uyamhlukubeta. Manje wena indlela letihlakaniphile kuze kusinaye afike lapha. La wena usuka sowukhona ngithi. Yebo afike sekahlekelela ngithi. Ngendlela letihlakaniphile. Awumfosteli ngenkani. Ukhulumise kahle. Mbambe makhona onke athamba ngithi. Ngamfosteli. Uma sikhuluma nge-gender based violence sikhuluma ngetindo letinjalo. Kuthi kumele sihloniphane, sibeketelelane, siphathane kahle. Ngoba gcina kufika la sekuba silwa khona sesiyabophisana. Ngoba suka singavumelana ngithi. Ilanga la ngihlupha. Suka singavumelani. Funa sivumelane. Uma senda tindwa ngithi. Partner wakho ngaba i-girlfriend ngaba i-boyfriend siyavumelana singalwi sikuze singaze sifike ku gender based violence ngoba sifika ku gender based violence sicala ngokuthi sende letindo letincane letenda sihwayane gcina sofike police station ngithi mara master ukukhulumisana sivumelane sibonisane angeke sifike lapha sibeketelelana ngithi
Asibashayi bobabe bosesi. Bakhona labo sesi labanemandla ngithi. Makambuka nje babwa kakhe noma iboyfriend yakhe vele uyayibona ukuthi lengiyayisa ngithi. Ngavele ngimtrape. Atrapa labo sesi. Asibatrapi. Because nabo banelungelo lokusibophisa ngithi. But usibophisa. Ngende ukuthi uyamtrapa. Asuke naye akwade, akutume ngani. Angithi uyakusaba kukuface. Tokutuma kushaya ngembazo so uyafa. Utobuya ngala. Nabo bhuti kanjalo. Asibatrapi bosesi wethu, ma girlfriend wethu nebafati bethu angithi. Masingaboni ngathi solinye sihlala phansi sikhulume sivumelana. Mangabe asikhoni kuvumelana sicele lomunye atosilamula ngithi. Asibatrapi ukuthi mina nginemandla ngindodza ngulobolile wena. Sengiyakuona we property yami. So yamtrapa. Masikhuluma ngegender based violence sikhuluma ngendlela etinjalo. Astrapani siyakhulumisa. Bantwana sibaphatha kahle silwi phambi kwabantwana because labantwana bagcina nabo sebayipractice lesikolweni lento lesiyenta ekhaya. Seba gender based labanye bantwana. Bayaba violence lesikolweni angithi. Sebaba ma bully kid. Bahlukubeta abantwana esikolweni babashaya ngako abantwana namhla esikolweni baya baphethe imikhwa. Tibhamu yonke into leyisikhali. Baya nayo letikolweni ngoba lento isuka ekhaya. Lenkingi isuka icala ekhaya. Babona make nababe bayalwa bayagwazana bayashayana bakakhahlelana benda konke. Labantwana bese bacabanga ukuthi indlela yekuphila uma akwatile kunento lemkwatisako kumele ukuthi ayisolve ngetandla. Ayisolve ngokuthi alimade lomunye kuze yena atonetiseka ukuthi nyalo ngiphinzisele. Akusikahle ngiloko silwa nako namhla la ukuthi akufuneki kwenteke. Uma sibantu siphila asiphilisane kahle. Singabi nemandla eduka lomunye. Mandla ethu makamaningi diningi tiganga nasi lesinye la. Ngicela bose sithaphena bose siphendule uyalima la ulime maningi unemandla lamaningi. Lime uvune la uhlanyele konke uthengise lamandla amaningi. Hayi eduke umuntu lophilako. So ubeka amandla akho kuya. So kukhona ke labo laba lokuthi mangabe umuntu bangakhuteki njengoba namhla sitokhutana ngithi uma silontsha le program siyakhutana ukuthi singakwendi lokubi kulomnye umuntu singamhlukubedi lomnye umuntu noma ngabe ngayiphi indlela but lento omvisa abhlungu ingamphathi kahle asingayendi ingaba kuwe ingaba kupartner wakho ungayendi ungendi. So asithanzanene emakhaya sikhuliseni kahle abantu bethu sibafundzise lokukahle kuze nabo batoba abantu bakusasa laba right bangeke babulale bani nabo sisi sifundzeni ukutimela asiyekeleni kudla abantu Pinza ngoba sinenkinga yokudlana ngithi nabo bhuti sebakhona labadlana na bakhona bathanza amashuka mama ngithi angibekise njengami ngisebenza lapha public works angithi uyangibona lo mfanyana lo simbesheni khona lapha so yangikekela ngithi ufuna ngidla kangithanzi ufuna le mali yami embesheni angishada 6 months so yangidivorce ngithi nakangidivorce uclaima le mali yami angisibekatele yona vele batomnika 50% wayo utela imali ngithi ngamiyekela mina nebantwana phela labangangaya ngithi angeke bavuma athatha imali yamakwaba ngithi sebam gender based angithi asikhuteke nathi sibuke tinsanga tethu angithi singahambi sitigcumisela nje nabo sesi asiyekeleni mashuka date angithi uma umthanza babe mthanze ukuthi uyamthanza hayi ukuthi ukubone something kuyi hayi ukuthi ubone imoto yakhe la hamba ngayo ubuke status sakhe ngoba yisasithanza status man ngiso le center sife basishisa ngithi basigwaza basidubula basikhama nde status thanza status semuntu asutakhele sakho status sibe sihle
sakho nje uqhome jabula uthi lele nginako ngidendele mandla ami ungabi property yemuntu bobhuti baba abuse kakhulu labo maki niyathi bomake bakhuluma ngithi but mase uphila ngaphansi kwakhe eish utakwendisa tindo letibhlungu ngeke ukhona ukukhuluma kokucala nje uyamsaba mdzala ku saba nje nekuvula umlomo wentela imali hamba sebenda imali yakho umnanzi kudla imali yakho imali ayikabhala ukuthi usebenta kuphi uyihole kuphi imali yonke iyafanana uma ufika eShoprite noma ngabe uyilawyer noma ngabe ungudokotela noma ngabe ngimi lengisebenza emgwaqweni imali yethu iyafana ngithi but le mali yami ngijulukele kude umuntu atangimuka imali yami kude umuntu lakatangendisa tindo lengingadithanzi lengadifuni ngoba ngidependele kuye ukuthi utongithengela something angithi ufuna ngiphile ngaye ngidotiphile noma ngabe ngihola 800 wami lo 800 ngimsebenzele ndokhona ukuthenga lengudzi ngakho angithi nokuthi ufuna ngiyothatha imali yemuntu lokuthi uma sengicabanga yena inhliziyo yami bebhlungu ukuthi ngiyolala njani inkinga ukuthi sithatha tindo tebantu letingasito tethu status yakha sakho status yekela status salomnye umuntu asisakhe imali yakhe utifundzele nangabafundzile letimoto lamba ngatetakhe umsebenzi wakhe baba nemali ngusoma business yakhe le mali esiyakho mangabe naTanzania nje kusinaTanzania hayi ukuthi wena ubuke something kuwe because ngiko lokutokubulalisa lokho tokunika lento yakhe uma usuka lapho awusakhoni kunetisa letidzingo noma lama rules wakhe latakuniketa wona sewenda lokubheka eceleni so yakubulala uyakushisa gender based violence ngithi lesiyakhaba siyabahlokolota abantu bathlalele le ngoba ngifuna tindo takhe ngente esho ukuthi ngiyamsajusa zasonzele tudane kwami bese sengithatha le tindo takhe kanzi yena ngimfuni ma umuntu ungamfuni ungathathi netindo takhe ngoba utokubulala angeke kuphele kubulala kwebantu uma sisatoba nalo moya ukuthi ngifuna kumudla dlani mandla akho yekela amandla lomnye umuntu wadle mangabe niyavumelana kahle kusinaTanzania seniyawadla naye makadle nawe mawudla akhe naye akadle akho dlana nani ungadli lomunye wena ungafuni kudliwa gender based violence le uyamhlukubeda lo muntu because yena uyaspenda ngawe wena umenda slim utokubulala asicale nithine stikhude before kuyofika emthethweni umthetho ungena la ekutheni sekwendeke le gender based violence siyawuhlupha nalomthetho siyawuhlupha kakhulu ngoba uma seba investigate sebakushayile bakwazile bakwenda konke lokwenda ukuhamba uyovula licala uyabuya seba investigator wena ufuna ngoba nyalo ukwatile ufuna ukuthi bambophe nyalo bamgwebe nyalo the time ku investigator umthetho awuwendi njalo ngithi funa ube ne investigation until kuze kufike egcineni ukuthi wena vele uhlukubetekile loyo muntu ufuna athole isijeziso lesifanele ngithi thina sesifuna nyalo abasebenzi lokumaphoyisa lokho akusemina ngile ngayomangala nelo muntu wangishaya wangigwaza wangentana abakambophi bambophile bamkhipha nebufakazi awukabaniki futhi ucishile ubufakazi ngithi labanye bahamba bomangala futhi lapha kulomthetho aphinza abuya encenyana nalo muntu wakhe nasuka biyelele into okucisha welicala takuphinza kusasa uyabiyela futhi uyomvulela uyabuya futhi ngakusasa sebakuncengile bakunike 500 uyabuya into okucisha lelicala na usuka lapha amthetha usebenzi nebahlaba ngishaya ngishaya mnongela malanga ngiyangibona ngiphukile njani neticrash umthetha usebenzi mara uyacisha wena macala lama emacala wena uyawalahla uye clinic awuye esibhedlela bangakushaya
usina ufika lapha eclinic bathi lana ulimateni ngishayisa isivalo ulahla wena bufakazi lofuna bukusiphi angithi ukushayisa isivalo nguwile hawu uwile lesivalo ucabanga sakora straight lana lihlavineliso lesivalo sayekela yonke lenzawo nethatha ukora leliso sashala aba round sivalo siyalahla bufakazi masuka lapho sisole emaphoyisa sisole elikhotho sithi alisebenzi abamgweba umuntu kunganabufakazi noma ungaya kuyiphi country noma ngiliphi live lokucabanga ukuthi ungaya kulo la kunganabufakazi khona kude judgment letophuma because ubufakazi wena ubulahlile asirepoteni tindo leti wrong letenele emakhaya noma uyabona kamakhelwane kunenkinga kune committee la niyababona labantwana bagcoke i-black and orange tolotsha bona namuhla ngibo abantwana labatoba basebenza la ku community abasiwo amaphoyisa asingabasebenzisi njengamaphoyisa basimaphoyisa but bede ukuthi sibatoniketa i-community i-information ukuthi wati emalungelo akho uma uhlangabetana nesimo lesofuna uye kuphi bona batok assista ku channel to the right offices hayi kusibatokubopa hayi kusibatote emakhaya batokugweba tindzaba cha bagweba tindzaba ababophi umuntu but baletha information ebantwini ukuthi uma kunesimo leso funa ukureportela uma ungatholi isito la ngena ngala uma ufika ngala ungatholi isito ngena ngala bona bamnyango ukuvula wonke lama channel ngoba thina abantu sinenkinga ukuthi asati kahle sina information kahle siyeva batha ngithi lokunye mabhuku asithanzi kwabuka sithanzi kwafunza kanzi le information bayibhala lamabhukwini sebahamba basinika mara ngalokuthi singafunzi sibeke lapha lambo lahla information kanjalo ihluleke sekunetindlela letinye ke uhulumende lakatendawo ukuthi sonke eSouth Africa size sithole information sati sengamane kube kuwe ukuthi uyadihlalela ufuni wena nenkinga yakho uyibona ukuthi udayikhona wena wedwana ize ikufikise ekufeni kanzi khuluma ikhona i-gender based violence ikhona emsebentini khona emakhaya ikhona etinhlanganweni ikhona yonke indzawo kakhulu ivamise kwentiwa kakhulu nje iba worse kulabantu labanemali iworse kakhulu lapho and niyabasaba because uphila ngaba ufuna ukuthi isebenzele mina ngifuna usebenza mina ngeke ngisebenze emgwaqweni la ngalashisa ukhona zibantu ngendele zibantu tobhadala ngilapho nje ngithi before sichubeka sidluleni lapho nje sathi ukuthi lana sideleni yini lento lebasi gender based violence lesikhuluma ngayo yekuhlukubeda ngoba lokuhlukubeda kuningi singakubala ngashona lelanga kusenakusasa solo sikubala but nje asithi sithashe lapha nalaphana kuze abantu babe aware ukuthi why sibe la namuhla sasa khona ukukhuluma tokukhuluma lokuningi but ngithi asivuleni kancane sisho ukuthi why sibe la sikhuluma nge gender based violence